nkaka Kelvin Taylor. Kelvin Taylor Jimmy oni a untumi ne Kelvin Taylor. Mama akwaba wofre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ebusuafo Kelvin Taylor our campaign de ma NDC amayoku no e de ensem bia betudwa. Na Kelvin e de ensem e betudwa no Ghana fu bi nso akekomadwen e de akere na nyasem keto akra. Na ansa na mede ensem a Ghana fu bi aka e de akere Kelvin Taylor bebro no yenti ensem a Kelvin e de etudwa enti ama na Ghana fu bi nso omubuafu a omakomadwen e de akere no. Some people thought building hostels for Kayayo was 419, but I knew it was possible. And they are sorry, Mahamudu Bawumia said, or the Bibia by a friend, Kayayo Empowerment Program. That name alone is a denigration of Srimufuo. Listen. And somebody who wants to be president of Ghana, or say Teni Free Srim, he is happy to say, Mimi Kromufona, you're from Unkwa. You're from Inyanka. You're cast of Mufin, Omomeswaso and Yaman, ended them aba. Me besi diamond, Senabea, Ometmatrim, Aswaswamunyoma. This is why I keep saying, Montafono, Mumam Hokwaya, Yanya Kamfubi, be you some more. So Bawumia basically is today legalizing, institutionalizing Kayayo. He is saying, say Nkrani Frisem. Na omo beswaswa ya nyama na omo life ne say ya o si na ya omo madina omo betuma ko dem. Ebusuafo ensem we na Kelvin Taylor de abetudwa afa hostel a His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo and Vice President Dr. Bawumia&Mahama de Kayayo for our Ghana hano. Na ebusuafo you see debia meka say Ghana hano no ye were two political parties a di Ghana so NPP and NDC. Whether we like it or not, no, sir, two political parties and ADN so. Personally, many problem with any person I'll be say me kotoaba ma NDC and I say NPP because any choice. When it comes to choices, o mame, o papa, cry into me and make a choice and fair mouth. Even a radical into me make a choice and fair mouth. Choice ejina one kasa was so dear wope. Into me obi kasa okotoaba ma NPP and I say NDC na say midina tema na say bio mejimi. Me nyesada because ona no pe and I okotoaba de ama NDC and I say NPP. And other political parties na aka na bi mo ekotoaba ede emo no. Omu feelings e bia NPP and I say NDC edi omu hwamo e disappoint omu nti omu to ama other parties ni so omu to betumi ababedi o man ne so a nti na yo bia na de ope but Ghana ni bia obeka say wa hwe Kelvin Taylor and I say wo follow Kelvin Taylor nti wo be mana ne nsem a oka no a convince you na wagina so e de ato aba ma NDC dia ene na sabiu wo ye jimefo yes so oka say me follow Kelvin Taylor ne nsema oka no it makes sense into me di gina so ato aba ma NDC a me sanso aka wo ye jimefo papa adenti na me kasa Kelvin Taylor kire say hostel a His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo na Vice President Dr. Bawumia&Mahama ede amakayo fo no eye jimisem se bi Vice President Dr. Bawumia enim nyansa because esesenka obi enjuma e wo northern region se ne be ya omo northern region omo be Kayayo e wo Accra anase Kumasi no omo embebio na etubetwa na mebisa Kelvin Taylor so mampenda da Mahama na Vice President Dr. Bawumia se bi hwan e na onim nyansa because our hostel na Vice President Dr. Bawumia na His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo esi no enye hostela Kayayo no ekwakoso niam akwakoda ho dabi eye skill center omo esise ne be ya wo ye Kayayo a wo begya Kayayo no wo betimi akosua etiye wo ho adepam driving ena eniema you feel say eye nsane djuma mesua ebeboa mabrabo no
na wo kosua wo ho enye hostel a we asidi ama omo so omo nkosua ne ama no omo nkonkoda ho even say a hostel a we asidi ama omo so omo nkosua ne ama no omo bi omo akwakoda wa nka enye bone because omo ye Kayayo no bebrewi omo nya baby omo da ebi da street so na omo rape omo na ebi mu bo omo ji omo sika na omo ku omo enti se nka vice president Dr. Bawumia&Mahama ama omo so omo nkodem after work nka enye bone na oman penida da Mahama okoto pan edemo omo so omo nso niama keke esan so gi omo tax epeso a wentimi ambo patadan kra ma omo so omo ndem enkrofo mienu e hwan na adwen ye adwuma the reason why I make us say we follow Kelvin Taylor and koto aba ma NDC a wadwen ye adwuma no eni sa analysis ya making krofo mienu e hwan na adwen ye adwuma Kelvin Taylor aden na ye boga na brosa in any ways Kayayo adwuma eye bone ana Kayayo adwuma no eye bone Bible say adwuma bone wo ho enti se kro no adwuma wo be ya ede won sabe kowa no enye kro no bo enye bone ti se wo akobọ kro no mo eku anase wo akobọ ahyawo na wanyemu yare anase wo be wo mofra ntumi nhwe mo no anka wo de ye Kayayo ankeye Kayayo eye bone ana o ka say senka vice president Dr. Bawumia ebi endwuma wo northern region se na ebe ya omo be ye Kayayo me catchro say even vice president Dr. Bawumia etimi bi endwuma wo northern region kra na ebusu kra still Kayayo na no bebeye because nipa na bega say bi amekwa kwaye adwuma monthly salary no enya de a ebesome me beso Kayayo nso de bi ebi esika menya na more than bosome adwuma menya na musika menya nti Kayayo na bebeye and ndwuma he na vice president Dr. Bawumia betimi e create wo northern region a obia betimi enye bia ye because Ghana ha no northern region, central region, Ashanti region, eastern region, ehie obia pedwuma ye nti no vice president Dr. Bawumia ntimi nkobi ndwuma ina wo northern region na eye free education ye bayi ate Kayayo so because ebi mu ko school obi nso se da be school ni me nkome de Kayayo na maye nti obi wo ye de ya Kayayo na no beye Kayayo nya adwuma eye adwuma eno mamefo omo sorry na pa ekopra street so because omo epe bibi de akomo ano me kire zoom lion no ene senka no nso nya adwuma omo obi sidan a omo konsupa ede mo omo no omo ya adwuma ene senka no nso nya adwuma Ghana fu bebre tu kwan ekwa brochiri ekote amanfo se bi omo toilet edi jisika eye adwuma boni ana nya adwuma boni because e ho no nya sika ene bi connect na no nti adwuma boni nka ente se ekro no na se Kelvin o pese Kayayo fo kro mu gya Kayayo ni ya ankanya saa asebu na abeka say vice president Dr. Bawumia AC hostel e de ama omo nti se bi wagimi e na de otop pan de mo omo no asif say Kelvin Taylor o man penda da Mahama top pan e de ma Kayayo fo so omo nso ya Kayayo no omo commentai o san so jo omo tax no na Kelvin Taylor ni Ghana ha anase na we awu afa na Kelvin ewu reincarnation wasan so aba say Kelvin unwi na won come by there ene na say nsu toy na we hu ade chin so hu say fo afọ o man penda da Mahama nyame ncha de nso okoche pan no ono mu twa pictures I circulate on internet no so enu hu can't you talk about it? Are we fighting for Ghana and I say we are doing politics? Ye pe Ghana ni yoyo the interest wa Ghana and I say we are just doing politics aden she hostel ananado na Dr. Bawumia esi ede amakayo fo enye hostel so mo nkoda ho skill center a obi e bo aban na ba so no Kelvin Taylor jan no kan kosasem aha Kelvin Taylor started this all campaign there NDC nya sasembe na waka na no se nipa oye clean Ghana ha wo politics and one penda da Mahama rade yakopon da asem kra so ni mada intense reply Ghana fubi so e dey amano ni nyansa pa de omo hye da ni bi nkaka Kelvin Taylor jimia one a wontume ne Kelvin Taylor oye Kwasia Kelvin Taylor minim say sa Kelvin Taylor wa jimi sa wo nipa na wo ye campaign ma no Mahama na oye dead goat na wo ye campaign ama no ono no de na oye ma Kayayo fo Kelvin Taylor jimi fo yi Kelvin Taylor bodam ni o wakonya ye fense sabi broni Kwasia bi broni jimi ni bi a wo so gu anu nti no
What Jimmy ma what dream I want to make Jenny. Kelvin Taylor. Oh yeah, Kwasia. Kelvin Taylor who fee say preko our friend saying oh dear grow him. Oh Mahama now wo ya campaign man no. Dey no ye ma Kayayo. Only the one legalize it. Ne dey no dey one legalize it. Bawumia&Mahama we sit down ya mo wo say enkofo bi wo mo impo o ma so niam o ma bra o ma pon adwuma no this o mo koda abonten so o mo koda obi store anim na nsu oto ansu ahwe o mo awo ba awo ade o mo na wo Kelvin Taylor jimifo Kwasia wo nwene wo be ka se den Bawumia&Mahama na legalize na owurafi se nipa na wo ye campaign man no owurafi jimifo yi owurafi Kwasia yi owurafi nipa na wo ye campaign man no wunim sasa nipa na wo ye campaign man no ono de o de pan okomo e de pan e de ko hyehyehye omo nsem so omo pan konkon ye adwuma on de wansi dan ya mo ono na ye can legalization o share legalization ase se Bawumia esi dan ya mo na we legalize de a ene na wo boss na wo ye campaign man Jimmy Fuei ono e na share legalization ase because ono ne de oto pan pa na de ma wo mo pan na de ma mo se omo san fan konkoye no owie ye no san taxi omo kan ho aboy Kelvin Taylor aboa